Hello, hello. Tunin ni ko chitu anangai za video anabi ho zau si. Na bon chao chunga pakai minin kipathu kain sei kidin him. Tuni chan ge video ho anabi zinga feedback ho hin pizinga. Kipathu hin sei jing ho na chung cheuwa. Avel velin kipathu ken jong kahin pong nom kidin him. Tuni hi nikhat hawin sunga pathin thu ka ngai jing lai za pathenin e hopi na nasil na chen jin sille chen jin nasil le na chen jin midang kipal sa hin ti topic mang sa hi pha chom cha ene ki holung khom ki diu ka nomin he pathin thu ka ngai jing lai jin sille chen isil ichen pathenin sille chen ap ho je a hi midanga dinga kipal na a hi lo na ding ti pathenin na sa ta e holim pi na a hi zena din aba sa pen pena ihet diwa kanop chu ka dei chu hile Genesis bung thum chang som ni la kha ko evena hile pakai pathenin mihim pale mihim nu adam le eve chu ama ne loading atia theiga anane honta azia asago kiwa a umon akihe do hon phara chu asago kiwa a umon chu ali hu nadinga azamo hon chu li hu na dinga chu pakai pathenin ipiham garments sille chen hiji mihim pale mihim nu adinga chu anasim pi hiji khatve kan sim do nomen he Genesis bung thum chang som ni la khat hin chuin pakai pathenin mihim pale azinu ding chun savun pon sil asim pi in anil hon chun asil pi in he pathen thing ibon savadin pathe ibo pi taw hen pakai pathenin ama hi God the first designer patheni silechen hin sim do pa hi ti ama sa pena he diu hi ipizia ahin sim do ham pathenin ipizia hisilesen hi ahin sim pi ham iti ahile asago kiwa omon akhet honzia azza chat honzia chu akisel honzia chu thingna anekili hu honzia chu pathenin hichi adam le if adinga chu sille chen savuna ko na anasim pia azza mon han azza chat non asago kiwa om non chu li hu theina dinga anasim pi hi ti amma sapena I he divin ikitim vin he ahin la tula eveda ahile sille chen ji hin mitam ta dinga kipal na ahitan pathenin izamo khuna dinga asim pi hi zongle ehon imang hilgam tawin izamo ho doin ahilo ahile ipiham pathin lo pina dingin ikibando theta povin he chi hi pona ta khat ahin he ke ka van chu nang sei ngayam ka thu thu iti mai the na ke thu thu he kasuma ka kitso ke ya ahin kata sa ka thu thu iti mai the he ahin la Christian khat pathin nung zui pakai sei zui nahi a kahiya ahile ikivon dan chun aphondo angai je pathenin asimpan ahin sim lo na chu ipo do angai je ti hi he devin ikitim ben he chukile minu mi paten itzati ho itzanuti ho itzapate ho kivon dan kisim dan angong aliralin anoi baldo hen hun ti ho ai lo hele asangkhol aban baby sia azza anoi langa anoi baldo ti ho ai lo wa hele ipiham asangkhol ga be sia gaval ai lo wa hele see through paval be sia izakai ki muso ke ti ho hi itzanuti ho itzapati ho ihil te dio isei pi te dio hi poimo hi aze chu hichi hin sim do pa selechen hin sim do pa pathenin isago kiwa yum now ali khuna dinga asel na dinga asim hin a reveal na dinga asim pi boy ti hi chati ho isei pi te dio poimon hi akhat nai na vet khom diwa chun nasil na chen jun midang kipal sa hin midang kipal sahin 1 Timothy buni chang ko lama eve na hile numei ho adol bep chan ki zemon ati na samphe hoi ho hilovin adol bep chan ati decent moderate na modest elole decent isim pa hi poimo hi adin delia kom laisin delia hin northeast numi hoin boina akito apoto to zeng hina hilaya chun interview obol na ba hin kol pasal khan asaina chun line ta khat so amaho numei ho adi a northeast numei ho so
sangkol bansing aban spaghetti mai ai lo hele half pen bow se ha asinga pola nga hong wa do tiong le hiti chu pasal hot iti ki vet thei ding ham ki vet zo ding ham tin zong an seven zum za sat ma jing kha cho hin hem hi che hi ze in midanga dinga nakibon na chu nakisim dan chu midanga dinga kipal na ahile nang zong chon si midang na chon si sa ahile nang le ke zong chon si hi ti hi amasapina e hami loading hi adi sala pasal ho hi amidwa amu ako na hi tabang feeling tabang lunggel ngai to na ngai cha na chu anei theu a hi zen minu numeiti ho ichi thei ma diu chu pasal ho in ahin muwa atin howin kay na hiyan lang social gathering hiyan lang pola nga ipod do ading pale see through be se alang be se ayole apa be se atay be se ayole angong len be se ipiham noy bal do liwa hita banga kibon bawang hi pathin tu to akitu poi azi chu asimpa pathin in Genesis bungthum chang sob nin kha imu banga isago kiwo sel nadinga hichi aman ap ho sel nadinga pathin ap hin hitabang reveal nadinga mi ho chon se nadinga sa nadinga ap hi poi ti hi isai do no mo him nangin ne het lo wanga pasal kharin na hin vena alung thima na hin zon pia alung thima thitam ta agela hile ama achon se chu ko ham akipat na chu nang le ke numei ho ikibon dan hi ze achu ama dinga kipal na hile nang le ke adinga jong chon se na hi ti hi isu me lo divin pakaimen ikitim wen him nu le pating ichate usei pi ani na hin nasil na chen jin midang kyo chat sa hin midang thang se sa eng se sa hin hi chi ka pa jong ana chi pi jing kha hin ama hin hobung ai ka hobung wa chon het dikan pha so ta ana point mi gen the vai cha me thai cha ka tam ta aum zin bon ta ka ki cho hi am hon mu vin tin ibham amon anei zo lo aki cho zo lo zio vin alungel no mo en ti in sang kho jong akang bo se aki atha ahi zon le ke hedo lo to ka jong avom bo se atha ahi zon le ke hedo lo vin ana bol zin him hi chu zui so ke ding katina ahi poi ahin la sille chen chu na sumana ki cho na de dia ni ki cho ahinai ahin la sille chen na nop na go ana ne ya midang eng sit sa thei lovin midang ki o chat sa thei lovin hei ti dinga chu min na o chat thei na dinga min la chunga hung eng sit thei lo na dinga sille chen na gel kho be se a na ne ya ahi le a sem pan ahin sem lo na pa chu na zui hi la hi zen midang eng sit na thei midang o chat na thei ya na bola ahi le na ne ya ahi le na nga dinga chon sit na midang nga dinga dong chon sit na hi ti sumil hin athum na hin midang adia khangdong ho nagizui sa influence na bola hile na nga dinga zong lep na pata amwa dingang lep na nga dinga dong chon se na so the he adin Matthew bung som le get lama hitin na season him Matthew bung som le get chang gup chang se yin na hitin season he ahin ko hi zong le ke ma e ta san hi si aniao cha ho la a khat ki pal lu sa chan chu angonga sum hai song len ta ki khai han tui khang len thu ta sunga ki la lu le ama dingin aphazoi o he ki pal lu zen ban noi le set adan ki pal lu na chu te ding mong wang a hi ahin la o he ki pal lu sa a chu koi hi le adan atin a ki pal lu sa pa ati he nangin ipiham lonek noi bal do lewa ai lo le ipiham tai ta na kiwana nangin na kiwan na ai lo le hi na kiwan na ako na cho khangdong ho ai lo ta san tha ho influence na bola am ho enjang nang no copy se aso nang bol a bol wa hi le am ho dinga zong thep na chon se na nga dinga zong chon se na so the he nangin mi na kipal sai le ata san tha hi ta khangdong ho na kipal sa hi le nga dinga zong chon se na nang le ke ya dinga zong chon se na hi the ahizin nang nakiwan bang bang ahong kiwan noma nang nabol bang bang hin bol nom ho hita bang influence i bol dinga hizon apalamin bol hitin hita bang kiwan na lang ahin khangdong ho influence apalo lang bol po hiteti so minu hian lang nunga gol lang hizong le pakai men ekitip nom he atsai na dinga isai do nom cho asimpa pathin in silichen hi izza mo ho sel na ding le e ho izub na isa go kyo now akhu na dinga ai na simpi wa hizin he was the first designer pathin ni e ho dinga designer masapin ahi to kelhonin aman ana sim lo na azi so bulit thedingin ikibon danin nasilat na chen zen midang chon se sa hin midang pasal ho jong kipal sa hin ai lawa hele
midang influence na bozon a palamin bolin ti hi asay na dinga pakai mena ikitit nonom huti han lang hile ikivondan sampe ze boy polama ki zemlo lungsunga ki zema ihel hicho pathen lungde hi tia peter lama akimu bangin minute ho nunga ti ho zosin atunia hichi tu ki se hi atada zo mai then di ahin la pathen e holimpina hi ze achu chati ho zong isei pi te diu e hon zong ikivot na wa kona midang ikipal sa lo diu midang kipal na hi lo na diu ba chu kahin se hintin se hies amle paten e ngai dam vintin angai zo se paten phate i bo ta han ka ki pa e amen.